حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر وخصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر الأسقلاني ثم إلى أرواح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa an Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah saking Sayyidina Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah. Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah. Maka sahabat dari Ansar. Sahabat Ansar. Dan beliau pernah jadi gubernur ning zamane Sayyidina Ali bin Abi Thalib sayotos dening Sayyidina Ali bin Abi Thalib dekat negara Yaman. Yaman Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah. Luar biasa, sahabat luar biasa nih. Qala dawu sapa Sayyidina Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah fi abyatina ruwaijilun dhaifun. Kana ono iku fi abiyatina ing dalam piro-piro omah kita, jamak dari baitun. Abiyat bait rumah. Sapa sing ono ruwaijilun wong lanang cilik. Ruwaijilun aneka tasghir dari lafaz rajulun. Tasghir dari lafaz rajulun berarti kanak laki si umur kene. Rajulun orang laki raja. Ruwaijilun tasghir lafaz rajulun. Abdullah Ubaidillah tasghir lafaz Abdullah Ubaidillah. Rajulun tasghir ruwaijilun. Jadi ruwaijilun. Ruwaijilun sapa wong lanang cilik sifati ruwaijil dhaifun kang apes. Yani lemah. Fakhobusa mongko ngelakoni perkara kang ala khabith, yakni garis miring zina. Fakhobusa mongko ngelakoni perkara kang ala al khabith garis miring zina sapa si ruwaijil zina bi amatin kelawan amat min imaihim saking amat-amati kaum. Bani amat tibi amat kaum budakan kaum lain orang lain. Fadzakara mengko nuturaken dzalika ing mengkono kejadian khabutha bi amatin min imaihim sapa Sa'idun Sayyidina Sa'id matur li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mengko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idribuhu haddahu idribu mukulo sira kabeh hu ing ruwaijilun haddahu krana hati ruwaijilun. Idribu mukulo sira kabeh hu ing ruwaijilun haddahu krana hati ruwaijilun. Anika bab kanak kenek mun berbuat zina nika di bawah umur. Faqalu mongko matur sapa para sahabat, ya Rasulullah du Rasulullah
innahu sak temene ruwaijilun iku adhaafu luwi apes min dzalika krana mengkono-mengkono darabah, min dzalika saking mengkono-mengkono darabah yani idribuh nih kala. Innahu sak temene ruwaijilun iku adhaafu luwi apes min dzalika saking mengkono-mengkono darabah idribu. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudu ngalapo sira kabeh ithkalan ing papah kurma kang gedhe. Khudu ngalapo sira kabeh ithkalan ing napa niku wa ithkalan ing papah kurma kang gedhe. Ghasnun daqiqun fi aslil athkal. Nanti napanya mana papa korma yakni napa montan madhuran rancak ta epang cabang king sesemoraje bene sesikini fihi kang iku ing dalem ithkalan mi'atu shimrahin utawi 100 papah kurma kang cilik. Fihi iku ing dalam ithkalan mi'atu shimrahin utawi 100 papah kurma kang cilik. Tsumma dribu mongko nuli kari-kari mukula sira kabeh ing ruwaijilun. Tsumma dribuhu nuli kari-kari mukula sapa sira kabeh ing ruwaijilun mukul bihi kelawan ithkalan. Oleh mukul dorbatan kelawan sak pukulan wahidatan kang sepisan. Sumadribuhu mongko nuli kari-kari mukula sira kabeh ing ruwaijilun mukul bihi kelawan ithkalan oleh mukul dorbatan kelawan sak pukulan wahidatan kang sepisan. Fafa'alu mongko padha ngelakoni sapa si nindakaken sapa si sahabat yakni jamaah. Fafa'alu mongko padha nindakaken utawa ngelakoaken sapa si jamaah yani minas sahabah. Rawahu nyeritakan hadits sapa Ahmad Imam Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah lan Ibn Majah wa isnaduhu utawi sanati hadits iku hasanun hasan bagus lakin tetapi ukhtulifa den sulayakaken apa sing den sulayakno fi waslihi ing dalem mausuli hadits wa irsalihi lan mursali hadits cuma sebiten dalam sanad. Adapun haditha di peneka hadits hasan seperbedaan dalam sanad hasan sanad bagus cuma saya diperdebatkan saya di napa di khilafan saya beda pertentangan di antara para ulama dalam mausul atau irsal atau status dari hadis ini. Nah, dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ardah beliau wadabu kana fi abyatina ruwaijilun dha'ifun bada di antarana bungkoh-bungkona kita yakni ning kalangan neka pernah terjadi bada kana kene lake dhaifun se lemah gila karena di bawah umur atau tabah lemah karena sakit. Nah niki bada napanya mana untuk pelaksanaan had atau tabah iqamatil hudud nikah mundek ka orang si dhaif banyak pertentangan dari para ulama. Beda kana kene lake lemah karena sakit otaba di bawah umur fa khabutha lalu kemudian kana lake kene nikah berbuat zina naudzubillah khabutha ay fajara lacot berbuat zina bi budak-budak noreng
Fadzakara dzalika Sa'id, akhirnya laporan Sayyidina Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah nikah laporan dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi adabu setelah mereng secara detail, secara jelas ben gamblang, maka Nabi adabu idribu hadduh, tokolen untuk menegakkan had. Akhirnya sahabat matur, ya Rasulullah innahu adhaf min dzalik. Kana kenek ya Rasulullah. Ki kenek nih ya Rasulullah. Tantona tak kuat deki monetokol sebagaimana hatta orang kona orang tua, orang seraja. Ini kedhaif, lemah. Maka Nabi SAW khudhu ifkalan, ngalak papana korma, ngalak papana korma siapa keraja papana korma siapa keraja fihi mi'atu shimrajin sening papana korma ini kebedah 100 papa korma sekene jajabang berarti rancak yang ngabek raja bener rancak sini gini rancak saya sama raja saya sekira abe depan nggak boleh 100 papa korma. Nah, sorong anak ni kebi Kanjeng Nabi. Tsumma dribuhu bihi darbatan wahidatan. Pas toko laki dek kana kene dia kelaban satu kolan. Mestinya kan satu sekali. Mestinya satu sekali. Berhubung kana kene tetap nilai 100 cuma satu kolang tokol ada di situ benih 100 kali karena kaju no papan ampun benyan 100 kaju paham ya nyari papan korma siapa keraja terus campur bi papan korma sene kene benyan 100 tokol lagi dorbatan wahidatan tokol sekalian. Nah dengan nokol sekalian tetapi apanya mana tokol sekalian tapi benyakan 100 maka aneka nilai pada 100 untuk anak ini. Fafa'alu, harus sahabat melaksanakan nikah. Si kanak kene kanak laki si kene si berbuat zina nikah panggil nyari pelapana korma sahabat keraja ifkal terus ngalak ifkalan ngalak siapa keraja terus campur kelaban mi'atu shimrajin papa korma sene kene ya ta'ala di situ kuri toko laki darbatan wahidatan aneka had hukuman bagi kanak kene siapa berbuat zina pon masalah dhaif apakah orang sesake sake azina jelas sake lemah setruk kiko berajalan boy lada iyalah kengijian apa pancat tanah nggak kero kengijian tak dalam kero normal mesti nanti mula orang ini kepon lesepo menurun kapim bona pasti tak mungkin tak menurun bener jadi pandangan hidup bona jadi perjuangan hidup harus berjuang terus hidup biasanya cukup memandang sekalian aja langsung hidupnya mana pandangan hidup mulai sepo kudu berjuang tuntunan hidup tak lem hidup tonton tak hidup ya perjuangan hidup. Naudzubillah. Akhirat anapa mak kanak kene ini ketergolong napanya mana kanak kene otaba orang sakit ini ka mak abeg rendah hatta tokolna engki karena situng dari faktor usia nomor 2 karena faktor dhaif karena tak mampu. Fa in kana al maridu seandainya si pelaku penzina ini kekebadan sake yurja zawalu maraduhu
yurja zawalu maradihi sekadima elang sakin keneng yarab beres keneng yarab sehat ta au khifa alaihi shiddata harrin au baradin otabe kebeteraki musim panas otabe musim dingin mun iqamatil had ihad neser hari musim kelep ya tak kuat diki mun tokol tambah sakit diki beda dua pendapat ulama kang orang sakit saya berbuat zina mun keneng reb bereseh maka khiraki hatta detik sampai sehat azina terus sakit can dokter keneng ria sehat ria sekejap aki paling sehari dua hari sehat ria hari yang terkerja ria kenyamanan sampai terkerja beres insyaallah mun kening iyarep yurja zawalu maradihi kening iyarep elang saken maka idente berapa tokolah tetep 100 tokolan kelaban papa korma siabe keraja campur kelaban 100 rancak sekene tokol masa kalian ini kemun ring sakit keng cuma masalah langsung enjek ria lah neka dabun ulama mun sake keneng yarab sehatah maka ukhiral haddu alaihi ila zawalima yukhafu maka diakhirkan menegakkan had deka orang se tuah gelek se sake gelek sampai taden sesuatu se dikhawatir se khawatiraki waria tokol sekalian re materia jala bukul buan dikit tokol lah apa elang hatta tetap keng dentek sehat ta mun terus mati zat ya wis terus mati wassalam dan mana mati fa hisabuhu ala Allah berarti hisab aja Gusti Allah pun nikah hukuman dengan atas dunia hukuman dengan akhirat beda boleh lain boleh orang yang paling kebaci di Gusti Allah subhanahu wa ta'ala syekhun zanin orang tua si azina ada orang yang lebih kebaci dengan itu pun orang tua saya berbuat zina kenapa penyebab dari nikah karena orang yang membiasakan diri ki ngoden nganggep enteng dek perbuatan zina akhir sampai tua pun berbuat zina syekhun zanin orang tua saya zina dak mengodet tok tua-tua keladi pas lebaran turis akalongan tengan-tengan joget lu cek letu sama tak kok mati tebak joget kula ketemuan bi orang ngane kaki ren apa kasih ngumpo ban motor nih kayak Pasuruan sepo wakalongan asentaran wah omong ring dine tok nih sarajan kula tak tahu cik orang mula tua reba je nengak dek ke pangeran nengak saya atau obat nengak saya mati ya waria tambah omong ring bine tak roh-roh mestinya Gusti Allah ini kesongkan saya nyeksa ada orang saya sepo nih dalam arti songkan benar berarti Gusti Allah todus terus tak mengazab do orang sepo si banyak tusan enten karena Gusti Allah menghargai dek iman dek Islam mah berarti iman orang je lakona Islam ala abid amal tentuan lebih banyak Gusti Allah ni keenggan nyeksa de orang mati sokor mati ni cekak Islam dan iman Gusti Allah ni keenggan songkan tak nyaman tibi senyeksa de orang mati seampun lah umur lah sepo umur belum bolo umur sangat bolo Gusti Allah ni keenggan todus de bener nah ni kan ten sebalika mesti untuk kesempatan abang ditiring tuar kesempatan untuk memperbanyak amal supaya Gusti Allah andi napa karena beda bonus dari Gusti Allah nih kah beda bonus beda napanya mana beda kompensasi
Apa kompensasinya? Tak tahu yang kok bingung apa artian kompensasinya. Keringanan. Voucher. Waduh voucher. Gratis voucher ya. Ngakan tok sama jer udah cuma nu bagi kartu neto. Loreng sesepo nih Pak. Oleh kompensasi, oleh keringanan dari Gusti Allah. Cak patenya banyak amal wis. Syukur cak akal angka cak macam-macam. Gusti Allah nih keenggan nyeksa. Todus nyeksa ada orang sila sepo murah. Nih kelebihan orang lanjang umur. Tambah lanjang umur tambah tak rokaruan. Ini riba coba orang khairun nas wa syarrun khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Orang bagus sama nosang gimana kayak pelanjang umur terus bagus kelakon. Nah, cobaan manusia, cobaan manusia. Paling cobaan manusia saja lah. Ben paling kebaci di Gusti Allah. Orang yang pelanjang umur tapi coba kelakon. Nah, repot mulai tua ngaji. Sepi kerja salon tak patah santai. Keng kopeng kan udah belet. Ki mola sepo cuma ki dharma ki kuduna ki ngode bila lamun sepo neka ki pancet kelakona ya keng kesara gelu karena Gusti Allah tak bangga ada dengan de po sepo kenceng ngaji letua kenceng bajang tak bangga biasa. Saya bangga ki bi Gusti Allah ini ke pemuda ki ngode gairana ting teki nafsona ki raja tapi mampu menjinakkan dari perbuatan-perbuatan perzinaan. Abon andi kemampuan, abon napanya mana ki mampu kemampuan untuk berbuat perzinaan, berbuat mabuk-mabukan. Tapi abon ki mekek. Gusti Allah bangga ada pemuda ini bahkan ku cenciin apa? Op-aupan dhillun yauma la dhilla illa dhilluh. Opa-opan di saat ning dina kiamat nika ada opa-opan kecuali pengaupan dari Gusti Allah ning yaumul mahsyar ning dina mahsyar pesera syabun nasya'a fi ibadatillah pemuda si semangat di dalam ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Mun tua berjamaah aja lebih biasa. Ajalan kami pecerepet ro jalan pret. Padahal tua. Penahan tak kuat. Nyanyi locot pret dia kadang tak wudu malah bajang aduh iya kentong kok gawa ada mulai dia jawab ki ngodo ni ke Gusti Allah ni ke bangga bahkan ni bangga ki ke para malaikat wahai malaikat congok riah ki ngodo mestena abon dah titi budak nafsu tapi orang dah titi tang budak titi tang kebula mestena orang dah kebula bi setan titi kebulan setan titi kebulan nafsu nah. Masa muda, masa yang berapi-api. Apa? Bener berapi-api. Kama kola Romai Rama aja dah. Yang berapi-api, yang ngapoi, dia berapi-api aja. Maksudnya tepak nas tinggi nasah dia, tepak ngat semangat tah. Masa muda, masa berapi-api. Mesti orang ngapalaki Al-Quran, ngapalaki hadits. Ngapalagi kalam-kalam ulama, ngapalagi ilmu lebih kuat memori ini cenderung kosong kinangan mun ki ngode mulai tua ngapalagi ini kenyamanan nyanyi kelopai siapa kakek cong itu jangan tibi kelopai ngapalagi dari dimana nah jadi mun orang lah sepo terus sakit mun kening eyar sehat tah maka akhiraki dente otabon ning musim dingin otaba musim panas kebeteraki orang ria mon ihat takut tambah sakit takut tambah sarah nah, maka akhiraki hatta kala ila zawali ma yukhafu akhiraki sampai aman dari segala penyakit dan apa saya bisa ngebeteraki deka kesehatan orang gila ala kulli hal nikah hukuman kang kui kana kene si azina pun tetap harus iyahad nikah walaupun di bawah umur benih lepas harus beda efek
jerah, efek jerah harus sekira kanak kene ini tak berulah boleh. Akhirnya mau peneng karena alasan di bawah umur, ya zina boleh ada penyanure. Namun boleh kene ini kemulai patako, pun beda napa hukuman se menjerat de kanak kene si di bawah umur. Ki walaupun syariat nikah napa tetap ki beda keringanan, tetapi bukan berarti terus biarkan begitu saja dengan anak kene sak berbuat zina tak nggak mungkin nikah. SD ini kan ngerti pun ada reng bine lah, karena umur SD je lah pacaran pak. Seumur SD de selake ngolok papa de bine ngolok mami banyak de rem. Papa masuk sekolah AWA ndak mi nah libur mi deh, padahal SD lah. Mau SMP saya tanya sampean MTS, wo ya nyangur nyang dia, man nyaman aja tulang ngode aja. SD deh, le tahu deh remacara laki bini tuh deh, bayangaki, kiri, napanya mana, mon tak tegas sering tua nabuh terjadi yongku kadu, ampun banyak puna, sampean saya nyongaan TV, banyak sampean saya bacaan koran, banyak kejadian nggak nikah. Dan nikah pun yang lumrah, yang kebiasa. La ilaha illallah. Tapi walaupun kene tetap beriqamatil had, ngalaki papa nakor masyabak raja, papolong bi papa nakor masih nek kene, dari situ satu tokolan. Ya tapi tokolan sabak masake, mereka namun sake. Suruh ya keren, takut jangan sarah. Bener tokol pakaro, pemelendeng itu bener, tokol pabiar ya. Mestinya satu sekali mestinya. Nah, terima kepada selamat kapi anak-anak nih kejaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan-perbuatan zina. Amin Allahumma amin. Termuka cek sampai, sandi anak bine khususnya jagongku. Al bintu fis sunduk wal khabar fis suq. Anak bini nikah sabak lempeteh, maksudnya pelarang regana ni lah. HP je mau larang, tak boleh jajal. Berapa je? iPhone berapa regana? Belum belas juta, bekas saja. Hanya lah selekor. Oleh buka, bojo buka, bejar gada baru buka. Bada HP an mirip, cuma model tok kata ria kameranya sebria telok. Sekian megapiksel mardaya ukuran-ukuran dia. Contohnya beda PHP dia. Mon aslina botak yang teku. Jangan sampai macam-macam. Silet sekundi majar kage. Hari mon aci HP ini berharga mon tak kena kutuku ore. Buntu plastik pemapan. Mon dukalan kapi dia. Kelas saya ketebu. Sebenarnya antena roh. SMS nyecel ya SMS nyecel, oh terkirim nyecel nelpon ya telepon macetnya nyedet kasar tak patih jelas volumenya korang santak speaker burung lah ya mereka cecel burung pacet kelas saya ketebuan mun seket dan kadang lah kop rojak bakso leme ibu lan apa ngaduh ada regen mon anak bini ini ke sahabat lempet teh artinya sahabat lempet teh pelarangung ku regen sampai bedereng ku neku kecuali si neku gila orang si bertanggung jawab wal khobar fisuk mon surat kabar pasar keneng nah orang pada neku tapi jangan baca surat kabar anak cering benih surat kabar benih petes arwah nyejel siapa sih yang ngebini masih lah tinta kira andai kata ekabin bi orang sing ngabin ya orang saya berbuat kata jerias kecaki buang ya berbuat boleh tikel je kaje bon masih tak pate wah dia bini ini tindak lah sepenting halal menoroten asiling bini orang ya juga ratin itu siling bini TV rebusan kolabuh nggak butomang sebarang galer ki setan baca cecel bini orang je terus ke bini sampean hutak lebih ada boy dah mak dia kabeh dia camak atuat ada ternyata arwah pentahan banting masih jeleng
Le orang can Kanjeng Nabi dar majalah mun sampeyan ketertarik da orang bini si tak halal kan kui sampeyan tau sa tertarik apa sih beda neng bini si sampeyan gawo aja neng bini sampeyan beda andi kia gawo na apa na sampeyan dari orang lain ya apa saya gawo buah dada andi persis gawo apa na dari yang bini saya gawo dari bini orang di sampeyan nih andi iya bungko aja enten posisinya pada mancing ya mancing mereng ya mereng ya ada pada ya beriada tak kira ngalai budi tahu sahuk gawo lah bila sampean gawo dah bila orang terong lakonan berbuatan saya zina nggak nih kan naudzubillah mulai tuli mulai lah tuli pasang je lah sarung burung je mulai tak perian pak bahaya dadi mun kira pun hatta di bawah umur mun kira pun ada benyan kereng bini tuli bekabin je lah nah setiap pemerintah kan tak oleh mun tak umur berapa sih bini 19 mun tak 19 ya yokom dia memak ngau pemerintah kabin mun tak umur 19 makin tak oleh akhirnya ngebolo 20 lah padahal umur 17 orang ngakabin tambah persempit epot perepot suruh datang desa mau ngolok sebria akhirnya burung sabi gara-gara takut si mengejar ada pemerintah gila mau mendatang 10 mau nentar sama 1 juta mau nentar 400 tak gelem selake sebab tadi bese eman lamun andi ngocak bingki rung turung lah cerek can bini engkau orang 1 juta boh engkau bener yang soki kelar burung mah Pawalan saya laki tak gelem datang dari KUA ke bungkun biaya na 1 juta. Mon entar na 300 na 400 cantik bi karena nama matos ke nyara-nyara. Can sebine ku urung turung lo cerek. Moso karoneng na matos ngocak selake ki urung turung lah kadaria. Tak ada apa-apa. Aku tak jual sebarang selake istri bininya. Kita tak usah repot sampean mula tak mampu kalau peduli pakabin mon kira pun lah bahaya di bawah umur yang bahaya lo tuli pakabin tinda lah apa kok lah sagena pun mendatang kuade kuat berapa 1,5 juta kuade di Eropa taro balai mendatang kiai tadi PC kan belum mabon je kalabi kiai pak kalabi kuade masalah neser montek kuade iyu nawa kuadian bilang mendatang kiai tak langkong boleh sobung saya keselamatan lah kutora botok goreng ini aja nyangun akan 1 juta ke kiai kalabi pasaran desa lah jadi mun kira pun lah bejo walaupun di bawah umur pun bismillah pun takok kebeter tambah taruh karuan nah menikah hat kang kui kana kene si berbuat zina atau boreng si sake nikah tetap napa tetap hat tetapi mun sake dentek sehata ben benyan ki karena pun letak mampu pada ki bi kana kene berarti senapa sekalian cuma 100 papana korma ki ada papana korma ki pon apa dah apanya menjual kas desa semua raja kan kas sekira raja ngaku tekun betung saja orang raja ki orang raja ki seraja itkalan ini ke seraja sekira bercabang sih bener rancan kimon ben ada rancan kan kene berarti rancan sekira pun rancan tok nih kasih pun masake sama membaman rancan nih kayak potong terus etoko lagi pun melendeng dan kisah kira kalak papanan nih karena kalak terus saya campur di sini kene toko lagi sekalian benyan 100 jadi pada bi jadi hitungannya kan nokol berarti sekalian pada bi 100 seneka nah wa an Abi Abbas wa an Abdullah bin Abbas wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون
وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا في ديننا. واصلح لنا كل الشؤون منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون. رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق وعلى الأهل الكرام الشرفاء هداك واجعلنا ممن يسارع صلى الله على سيدنا محمد محمد بن الفاتح إلى حضرة بنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. كافة الأولياء شهداء صالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبهر أوصول مهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا علي خلع عقاسا وقدم جميع ساداتنا علي بعلوي ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وارتفع بأن الله يعلي درجات في الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد.